Zemlje u regiji dijele slične probleme. Otpuštanja u javnoj upravi čuli smo biće i u Srbiji. Za 15 dana trebalo bi se u Skupštini raspravljati o zakonu o državnim službenicima, a cilj je zakona naravno učinkovitija javna uprava. I dok se prema napucima MMF-a očekuje da se javna uprava u Srbiji smanji za gotovo 14 do 15 tisuća zaposlenih, upitno je uopće imali vladajuća koalicija većinu za donošenje zakona. U Beogradskom studiju pozdravljam čelnika oporbene liberalno-demokratske partije Čedu Jovanovića. Dobran večer. Iako ste oporba, spremni ste poduprijeti ovaj zakon. Dobar večer. I mi u Hrvatskoj imamo probleme velike i skupe neučinkovite javne uprave. Zašto mislite da su otkazi dobro rješenje? Mislim da u traganju za odgovorom na ekonomsku krizu koja razara Srbiju nemamo pravo da se ponašamo kao opozicija. Prosto današnju opoziciju će sutra na poziciji vlasti sačekati još gora situacija. Očigledno da su uzroci problema sa kojim se Srbija suočava mnogo dublji i da je svetska ekonomska kriza samo ogolila situaciju koja je zapravo već isuviše dugo vremena neprihvatljiva. Društvo se mora reformisati, a država mora biti onakva kakvo društvo može da podnese. Ne mislim da će otkazi koje vlada najavljuje sami po sebi rešiti problem. Efekti će doći na dužim stazama, možemo očekivati za 3-4 godine. Ono što je problem Srbije u ovom trenutku svakako jeste preskupa država koja mora rezati svoje troškove i zbog toga mi od vlade očekujemo jasan plan, političku viziju koja će obavezivati i nas i ministre premijera Cvetkovića na zajednički posao kako bi u prvom koraku dali efikasne odgovore na kratkoročne probleme, a potom transformisali naše društvo. Gospodine Jovanoviću, rekli ste da uz administraciju treba rezati i najveću vladu u Evropi. Zašto i koliko je uopće pametno rezati bilo što kada ste na vlasti? Sutra da ste premijer Srbije, je li bi imali ovu političku retoriku kojom se sada služite? Mislim da to u Srbiji, da niko nema dilema oko toga u Srbiji. Svima je jasno da bi mi tako nešto radili. Problem je sa činjenicom da to jesu politički nepopularne mere, a da se politika i u Srbiji na prostoru bivše Jugoslavije najčešće svodi na demagogiju koja na kraju ima neprihvatljivo visoku cenu. Mi smo propustili 20 godina najdinamičnijeg razvoja u istoriji civilizacije. Godišnje je svetska privreda rasla za 3,5%. Srbija je u periodu Miloševića samo posmatrajući potencijalne strane investicije izgubila oko 170 milijardi dolara, ne računajući pritom štetu koja je pratila sankcije. Sada više nemamo pravo da razmišljamo o trenutku kada ćemo se odlučiti na taj odlučan korak, već praktično to moramo uraditi bez obzira na cenu koju pritom stranke koje su na vlasti ili opoziciji treba da plate. Ja mislim da je svakako bolje biti uspešan, a kratkoročno nepopularan, nego popularan kao što to bio slučaj sa Miloševićem ili Koštunicom, a na kraju sebe svesti na poražavajuću istorijsku ulogu. Složio bi se sa vašom premijerkom. Mislim da se to jednostavno u ovom trenutku mora uraditi i problem je zapravo u činjenici da tu nema jasnog plana. Treba reći šta ova država želi da radi, kako ona misli da popravi svoj neefikasan rezultat i potom tome prilagoditi i samo društvo. Hvala vam lijepo na gostovanju u Dnevniku Hrvatske televizije.